Kasenjo girang bakur kabri neutram hapo ka Southwest Castles District Unit Lingba kadorbar kmatrang bakur kablalong hakakandru tere gunaila arjab san kalashim kia bha halor ka PIL number 5 jungsnam arjab san kablamudui da ka singkong rimpe thamai persha ya ka Castles Autonomous District Council KGDC wadia ka Sarkar Meghalaya Namar kata halor katai kapang kasenjuk kirang bakur kilalet banyak kendu UMDC badru jangka Castles Autonomous District Council KJDC ban kentujur baun kershan tinge ya Kasi Social Custom of Lineage Act 1997 jangka District Council bat jangka Sarkar Meghalaya kani kadai nakabenta ban penne pensa ya kariti dustur jengi ki padba neutram kumbala julong na du ki por menshwa. Kumta hakani ka jingle ya kandu UMDC kidan ka jingkerman batang da ka jingkershan jong ki nongmi kmat kan long kabala bat penne ya ka jingbet jingbyang ka shangsuk shangsan bat ka jingya ben haka jadnri neutram. Diba ya nisla sekali jong kesenjuk rambakur Senat rekam Southwest Castles District Unit mentakasri kumba la batai dei Presiden Jungi Pak Mas Tadi Longrem bila depwani kendo ia iba penkrau boklin karjarin iba dei MDC Jungi mau perwat konstitusi bat iba long executive member po kasirat mas district kabenta kebangile keduk benta bat kani kaba nila ai KHT tolong ban jadi kerpat jong i ban sim ban kit ban ba ya kanek langkor kumba ni pai ba nila de CTI bat ka kesil baro tipa kade kanong ri kanong suma ya kiriti dustur jong ni kasi kerpang ha kade kepor ngan ong i kren ya ka sim jat sim kenja bat ngisani antar po district ya keba menkandru terik lalu mereka executive committee bat baru khaj ki member jongi ki kren kiai gani bat ki ong ba lada kapoi ha kanu kanu pebenta ngimla pansu ai lan bandon kita ki bakwa ban penkela ya ka simjat sim kenja jongi lane kum kata habang keren ya kane KPL kaba aida ka sengkong rempei themai kane ka sengkong rempei themai ka ai ya kane ka jing mudui persya ya kariti kenkur kenka jongi kasi namar maki kide ko simjat action kim sim lese wat ya ka jat jong kakur kide kisim halati lane hakan urkom nga ngampat itu ngampat ya kendu ndrei kei kebalong bakini kimde ke basimjat nak kami ya kejat benriu jungi latip kumka matrilineal society ni de ke ba simjat nak kami ni don timeka ni don kunka kerpang apo ka distrik ke jungi ha kane ka bat riti bat dustur ya ba di semong hadu kata-kata lada don manu bapen kenya kata but dia ong dah kumui di kipai ba baru kau cak executive committee ki bayawan ki court juga executive committee kila sukia jur halor kata but minta kasih lawan bat pendep ya kata but nilai kendu but ini samla ramba jongi belum MDC minta joko mau keluar kesusi lakular bersim kia ya kene but raa ke executive committee ya kene but dia sautu ulang para MDC di kalong ke kubur ke basu tenat bat ni kermen bat ni laong hiu bah lada don keno sapentip lem bat ilah pular ini bana kapor sekpor in sapentip hari ke bah ka kesil kesim adu mentah iong bah kumba kide bertemai supaya syak kiru kina pek kina wat bat kini sutui namar kade kita juga ya kata ada kebuburon ilah kemen iong tu in api kata hendrei nila kerpat dah kebah bat nila banteng banjur baik sim kia ya kene kebenta bat kam dei dalele ban kelak kupong namar lada
kani ka kelak kumpong ladu kejai beru ngim desu kasih ngim desu kajai beru kumba kalong nama ba kumba haduk mentang sim jaga kami bat lada kani ka PIL ka pen kelak kumpong kemut kan yang kata ka huri ka hura don ki basim nak kami don basim nopa don ki bakam nikah don bakam kur bat kasum kasuman kan plumar hitlim berkoe publis pun Maman studi nomrem XMDC Jongkaran Kor. Ada presiden Jongnega Southwest Kasil District Jongnega Sejuk Kirang Bakur Gabriel Newtrep Jongkemau Southwest Kasil Unit. Di inga snow happy ki nong snap dan yuk snow ini ba nak kadau jong kene ka jing IPIL jong ka SRT di nadu ka central budi jong kene ka senjuk jungi ba long slong ila pen snow ila ya kendu UCM sepang kene ka kam ila le ya kendu de haju ko por ka central executive committee jong ka central budi kala air kajing betha yaki unit tinggi nak liang jungi kum ka Makurat Southwest Kasir District unit jong ka senjuk Kirang Bakur ila de biasong yang perkat but kibubun ni ki member hak executive committee la de executive darbar niya tinggi lihat tai bahai ni dap da kajing sukhia halor kan ka kam namar ba kani ka kata ya kani ka ang jong ka diskonsil long ka ba ki ong ya ka lineage act 1997 ti namar kata ile sim khiai kani kam ila isong ya perkhat lo kam bunsin ting suthu ba kani kam kalong bedon kam ti daga jinya terlang ba ka central budi nagning jungi mentakasni ngi isong ya perkhat but kumpala batay uskutri ya pang bagi kendu iyo energi jung ngi ubede ustik lembar ba ngiyok pen snow ya kini inhapan simkhia nagaliang jong uru kumbu nong ikmat pala chania pala jit dekai ba ti nagaliang jungi nglapan snow nang nechakmat ru ila nagaliang kumpa district unit ila persang ban nang pen susu bat ngin sim khia ya kene kam lem da kan randian kita gede ki jinggut ki jungi nagaliang kasenjuk